Mbak, saya pesan nasi kuning dan es teh ya. Saya nasi goreng dan es jeruk ya, Mbak. Saya juga nasi goreng deh sama es teh. Saya nasi kuning juga sama air putih aja deh. Halo Mbak, saya nggak pesen ya. Tapi saya pinjem piring, sendok dan gelas aja boleh. Boleh mas, tapi buat apa? Mbak, nggak apa-apa. Ada tugas fotografi aja, memotret benda mati estetik. Oh gitu mas. Ya udah ambil aja di belakang. Semangat ya nugasnya. Waktunya beraksi. Bang, bagi dikit bang, 2 sendok, 2 sendok. Ah mantap. Wes bro, sahabat gua nih, bagilah dikit 2 sendok. Sama telur lu potong aja kecil. Wah bang, lu atlet bang. Nih karbo lu kebanyakan nih, bagi gua aja dikit. Sama lauk dah. Woi sahabat gua, aduh kimbal, bebek gimbal paling keren di kampus ini. Bagi gua lah lauk. Haha, mantep nih, dapat seporsi lumayan, sehemat. Tapi kayak ada yang kurang. Oh iya. Nah, gini kan perfect. Rasa gurih daging asli dan tidak pedas. Duk, tadi kan lu udah minta makanan kami. Gantianlah, kami minta bon cabe level 2 rasa abon sapi lu. Deh, enak aja. Beli sendiri sana di supermarket dan toko-toko terdekat dari kampus. Pelit banget bangke. Dukidu mana dah? Udah pelit, jarang nongkrong. Halo teman-teman kereku, minimal maksimal motor baru nih bos. Senggol dong anjay. Kagak usah ditemenin kali ya.